Desanti i pešadija Južnog vojnog okruga aktivno se suprotstavljaju neprijatelju u reonu Rabotino i Verbovog, gde se vode žestoke borbe. Ruske snage uspešno uništavaju i odbacuju neprijatelja sa svojih pozicija. Na Zaporoškom frontu protivnik ostaje malo aktivan, dok naše jedinice nastavljaju da razvijaju uspeh, provodeći intenzivne kontranapade na liniji Kopanje-Rabotino-Novoprokopovka-Verbovoje. U reonu Rabotino-Novoprokopovka jurišnici Južnog vojnog okruga neumorno napadaju pozicije protivnika ciljajući da nanesu maksimalnu štetu. Kod Verbovog desantne snage sa podrškom artiljerije i brone tehnike također neprestano napadaju neprijateljske pozicije, sve više ga odbacuju od naseljenog mesta. Generalštab vojske Ukrajine priznaje da gubi inicijativu, dok Ministarstvo odbrane Rusije izveštava o uspehu svojih snaga u odbijanju napada ukrajinskih jedinica. Gubici vojske Ukrajine su značajni, uključujući i brojna vojna vozila i opremu. Žestoke borbe na ovom frontu i dalje traju sa obe strane, demonstriraju visok stepen odlučnosti i borbene spremnosti.